Delhi na thinba Punglon da Manipur ki rajniti togani Manipur ki adugumba political ki work togani haiba adugi culture to da koi adum makata na satpa taragadi Delhi na koi ki Manipur se kaihan na bagi mayola ma da koi khong thangjale haiba se khangna Delhi ke mayon da koi ki political leadership sina work togani hana leiba taragadi akoi ki Manipur ki future kanba ngamgani haiba se aige motta thaja jate akoi ki Manipur ki future kanna bagi damakta lamdam sida adugumba pokhiba matama bada Manipur ki chief minister oibiramba Muhammad Ali Mudin na Lakkhi Manipur ki adugumba patriotic day ki matang Lakkhi rems ki matang Lakkhi adugumba akoi ki tongan hiram ke adamana Lakkhi adu maina kaleja leina guts leina center ki lusing basinga mathau tara agadi challenge to bangamba phajana mukna bangamba politically diplomatically any field mukna bangamba that kind of collective political approach abada akoi stand toraga akoi Manipur kanna ba chatpasina chungani Manipur da akoi Islam dharma se masi karamba matam dagi Islam dharma se leirakhrage haiganda akoi ki kanoda akoi puya gi tongan ba duguma laik kya da sai tharol ku baba gi tongan ba pe singda tongan ba sahi singda ari loyom ba sinian gi laik singda adu ning thoron la bu gi laik singda mekla ni irga le me Islam dharma si yam ngali ngai matam dagi lerakhi la khoina thina jaba da sakok lamen ahan ba haiba adu ba akoi mangang guru na iba adu ba laik tu da akoi nauphung ba ira da gi Islam dharma si Manipur la khiba adu gi Islam dharma chang khibagi wai si layego ta koina ngasi phangiba Manipur gi hikom ba saktam je kari dagi oira khibano haiba se koina reinvent to change koi gi social thinker singa koi social scientist singa masi thillaga takpi bam change ba masi da naina bam change ba madu puthok bam change ba aduga akoi sense of ownership amsung collectiveness kamaina koi da lakadage akoi masel gi marakta thamoi gi oiba asengba nungsina ba do kamaina hanjalakadage haiba sigi idea se akoi invent to change ba masi gi yai paraba numit amasung yai paraba pungpham asida KMWO gi tararak shuba foundation te aduga Linthoinganbi award siga mari lena pangthok piriba mifam sida thedo hendokna tongan ba hiram kya da Manipur gi miyam ma sak khangaba loina tongan ba contribution kya leptana pibira iba saknai raba dugumba dais gi dignitary sing amamam tat tongana ming panbagi khurong chaba doi lokachara roige punna suchinjaraga thamoidagi kai khomnaga chabaga loina masigi thorama sida tongan ba mana lobina na bagi damakta lengbira iba thoido hendokna tongan ba sinpham kya da hiram kya da contribution pibira ba saknai bising aduga thoram sibo pung phan bina na bagi damta lengsin biriba thoido hendokna mairoi chilina upuna bakpu suchinjaraga hango ta kai khomnaga adu thamjage akoi KMWO haiba sigomba akoi lupsina saphong apodagi akoi tongan ba hiram kya da contribution piba thobak tawba hiram kya da saknai raba du mamioi kya bu social recognition pi na ba adu ma tongan ba task kya paikhat pi dana mayam sim sakta na ba hona biba sumba contribution kya lepta na pirak ba koina ngasi phawba uzai koina ngasi phawba khangjai lepa ki adu ba issue kya da thobak kya da su matam gi oiba da makoi gi oiba contribution pi na ba hona ba koina khangjaraga lai koina uzaraga lai ngasi su masi gi tararak shuba mo pokmon lorpa amasung masi ga mari leina na hiram kya da thedo hendokna saknai rabi kya da adu makhudol tamba mana pibana singba sumba thoroma sinbiba masi KMWO bu ai maikai dagi amsung all Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee AMMOCOC ki maikai dagi ai ningai leitana adu ba appreciation na to KMWO da thamjage loina na makha tarak pada su KMWO na sumba contribution kya leptana bibiba ngamba waisanu loina na pisu pibira u haiba dugumba wish asimasu thamjage akoi program gi maru oiba akoi theme da akoi yauriba apunba gi saktam kaiba yaroi haiba aduga akoi gi Kanglei Chanura sing ase afaba mama oiraba kanda akoi afaba leipak ama afaba ireipak ama oigani haiba sigi wafamje masigi matangda ai yam tena wafam khitang ai hangacharamge akoi Manipur haibasi Karamba leipak no haiba matamda akoi Southeast Asia haiba tare masida akoi khwaidagi ihan hanba adumba secular kingdom leikiba adumba leipak abane masi amtang akoi gi leipak sida leiba ei chapuna mangna amtang hanna ningsang ba ma koi pathau ta ba leibra haibase nasigi thamsigi tanja du lojake madudi kamaina oibano haiba matamda Manipur da akoi Islam dharma se masi karamba matam dagi Islam dharma se leirakhrage haiganda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯌꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯩꯊꯥꯔꯣꯜ ꯀꯨꯝꯕꯥꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯦꯖꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯌꯣꯟꯕ ꯁꯤꯟꯌꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ ꯂꯝꯕꯨꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯅ ꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯙꯔꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯁꯥꯀꯣꯛ ꯂꯝꯌꯦꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯥꯡ ꯒꯨꯔꯨꯅ ꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯎꯐꯪꯕ ꯏꯔꯥꯗꯒꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯙꯔꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯙꯔꯃ ꯆꯪꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯏꯁꯂꯥꯝꯁꯤ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯙꯔꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯀꯤ ꯈꯟꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯈꯟꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯙꯔꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯀꯟቨꯔꯁꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯦꯕꯖꯣꯔꯕ ꯇꯧꯍꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯙꯔꯃ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯂꯤꯕꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯆꯍꯤ 8 ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ 7 years devastation ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯅꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯈꯣꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯩꯇꯩꯅꯨ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯅꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯈꯣꯝꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯋꯥꯁꯤ ꯇꯛꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯇꯥꯕꯗꯤ ꯄꯂꯦꯟꯗ ꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅ ꯇꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯖꯟ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯖꯟ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯕꯔꯃꯤꯁ ꯑꯣꯀꯨꯄꯦꯁꯟꯗꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯋꯥꯒꯤ ꯑꯣꯀꯨꯄꯦꯁꯟꯗꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯃꯔꯤꯡ ꯃꯣꯌꯣꯟ ꯇꯔꯥꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣꯏꯑꯕ ꯕꯔꯃꯤꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯕꯔꯃꯤꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯕꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ आइडेंटिटी है तारे अपिक अपिक कांगलू फुरुप मयामसिगे आइडेंटिटी से मसी कन्नब होदबदा मैतैना अचौबा बिग ब्रदर की रोल लौरगा लाखिबगी यामना अचौबा मेक लारबा खुदमसि मसिनेब सुमाइना तांकक कयादा मपानगी एक्सटर्नल एग्रेशन दगी मपानगी अदुबा साफु कयादगी मैतैना लमदमसिदा लैमिनरिबा कांगलू फुरुप मयामसे मसिगे बिग ब्रदर रोल की आमना अदुबा सिग्निफिकेंट ओइबा अदुबा हिस्ट्री लैयबा मसिगे मयामसे लमदमसिदा लैरिबा इचिलिनाव फुरुप मयामसे मसिना नौहौना नाखोय निंगसंबा चंगेब लोइनाना मतमदुदा अखोय लैमिनरिबा कांगलू फुरुप मयामसे मसि मैतैना ख्वाइदि हेना मसिंग यामबा अदुगा लैपाक्सिगे निंगथौ मैतैना ओइराकांदा मसिदा कमाइना तौरगा अखोय पुन्ना कोएक्जिस्ट तौमिनरखिबनो हाइबा मतमदुगी अदुगुंबा अखोय इसागी अदुगुंबा इसागी इरमदमसिगे अदुगा इरैपाक्सिगे अदुगुंबा अखोय चन्ना लोनचत अमसुंग मसिगे लैरिबा अखोयगी महौसाना पिबिबा अदुगुंबा खलसिंग अदुदा युफम ओइराकांदा सागतपा लैंगाक लोन अदुना अखोयगी लैरि मिनरिबा कांगलू फुरुप मयामसे पुन्ना पूरगा चटमिनरमबगी लैमिनरकबगी अदुंबा लिसांग सेटबा परंपरा अदुंबा हिस्ट्री दो मदु काइथरकबगी तांककसे मपानदगी अदुंबा तोंगान तोंगान साफु कया तोंगान तोंगान नुक्सित कया चंगखिबा मसिगे मखा तारकपदा अखोयगी ब्रिटिश की अदुंबा ऑक्युपेशन लाखिबा ब्रिटिश ऑक्युपेशन जिना मणिपुर से मचेत मचेत काइना होनरखिबा लोइना ब्रिटिश की ऑक्युपेशन अदुदा मतम सांगना अमुक लेरुकांदा अमुक अखोयगी लमदम जे महौसादगी लैमिनरखिबा अमत ओइन हिंगमिनबगी सक्तम दुदा नौना अमुक मॉडर्न एज जिदा अखोय नौना तासन खोमजलगा सागतबगी तांकक अमा लाकदम मतम जिदा मदुगी तांकक तो मदु अखोय मपुंग फाना लैसाब तंब ngमद्रिङैदा अखोय पोमदि पोमबा हाइतारे मतमदुदा मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 लाको मतमसिदा अखोय मणिपुर लैरिबा सिंग अमसुंग मणिपुर लैरिबा तंपाक मसिगी लैरिबा तोंगान तोंगान कांगलू फुरुप मयामसिगी इंक्लूसिव ओइबा अदुम लैंगाक अमा इंटरिम गवर्नमेंट का सेमबदुदा ओनली मी मंगा खगना अदुम मिनिस्टर ओइबा अदुम इंटरिम गवर्नमेंट अमा सेमबदुदा अखोयगी पांगन कांगलुबदुदगिसो अखोय बसेरुद्दीन कौबा मिओयमा अखोय मिनिस्टर हापिमनि यावरिमनि जेल के मिनिस्टर वाली में PWD कोई विवाद पाई नहीं मतम दुदा मदी ममांग दसु दरबार मेंबर दा आमिरुल्ला गाइदो यावरम मिबनी लखलगा सुमनि इंक्लूसिव ओइबा मणिपुर अमखकी अदुंबा अखोय मपुंग फाना साफोंबगी तांका अमखकी लंबी दो मपुंग फाफात्रिङैदा अखोय इरमदम सिगे निंखा तंबसे मसि इंडिया की फिबान नुंद चंगखिबा मदुना मरम ओइराकांदा इंडिया की पॉलिटी दो नसाई इंडिया की लरिबा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया की पॉलिटी दो अखोय मणिपुर इंपोज तौरखिबा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मदुना मरम ओइराकांदा अखोय लमदम सिदा लरिबा कांगलू फुरुप मयामसे
masi amaga gi marakta tongan ba mai magi oiba kanglup ki oiba mindset se masi da yumpham oiba magi kanglup ki cult ta yumpham oiba magi kanglup ki perspective ta yumpham oiba magi kanglup na songning bagi wakhalon magi kanglup kan daba yati habagi wakhalon magi kanglup na dominate tongning bagi wakhalon masi ki feeling se masi indiana tongan ba mong da saklon honga ga akhoi marakta impose torga disang chitna lakiba madu akhoi lengak lon da mami tarakpa masi na maram oira kanda mathang madu dagi puthorakpa product to madu ki khwai dagi hena wangba chingmuk wangba stage ado ngasi yawraktana akhoi masel gi marakta masi pokhai re ineba ngasi sigumba saktam sidagi akhoi irai pakse akhoi kansi haiba tarakati akhoi mangi adumba liklam chat akhoi yengdaba yaroi nation nama akhoi na build up tobase kari da yumpham oira kanda akhoi build up togadabno akhoi leipak sida leriba akhoi इलाई पाक सिदा लेरिबा महौसा दगे पुन्ना को एक्जिस्ट तोमिनरइबा कांगलु फुरुप मैम से मसिगी ओइबा फ्यूचर मा अखोई बिल्ड अप तौननबा अदुगा लोइनना अखोई मथक्ता तोंगान बा जोइ चांग ओलगा सानरिबा एक्सटर्नल पॉलिटिकल फोर्सिंग असिदगी अखोई तुंगी फ्यूचर कंजहौननबा अखोई अदुगा थबक खरा पाइखetse हाइबा तारगदी अखोई मांगी लिकलम चत मपानगी एक्सटर्नल फोर्स ना अखोई द इन्फ्लुएंस तौब ngamdrigi mamangda chatlamba adugumba अखोई पॉलिटिकल जर्नी अखोई सोशल जर्नी दो अखोई नौना इन्वेंट तौब चंगेबा री इन्वेंट तौब चंगेबा कांगलु फुरुप मैम से मसी पुन्ना को एक्जिस्ट तौमिनबा हाइबा तारगदी मदु पुन्ना एक्जिस्ट तौमिनर काना नेशनल बिल्ड अप तौसे हाइबा तारगदी फ्रांसिस पुपुयमा हाइबा अदुंबा फिलोसोफर दुना हाइरंबा मागे वाफम अमा अखोय मतंग से निंगसनबा यायबा absence of recognition natragana false recognition हाइबा से मसी करिनो हाइबा मतमदा मागे कांगलु फुरुप अदु पुन्ना को एक्जिस्ट तौमिनबदा काइथर कदबा निंगदोन पोमनर कदबा पेनर वाइदबा मसाक अमनेबा अना अखोई सिरेजिदा फामिनरिबा अखोई कासिगे मनुंगदा फामिनरिबा अखोई मयामसे नुसिनसे हाइबा तारगदी नाहाकसु नाहाकी लेरिबा अदुबा फिजेट चक्चा नाहाकी लेरिबा आइडेंटिटी नाहाकी नमा नपाना पिबिरंबा नाहाकी नमिंग नाहाकी लेरिबा चपचाबा रियलिटीज अदो आइन अंडरस्टैंड तौब चंगेबा नाहाकसी करंबा मी ओइरगदी अखोई मसेलगे मरक्ता पुनमिनबा नुंगाइगदगे हाइबा आइगी मियेंग अमा आइना येंगा अदुगी वाखलोंदगे आइना नाहाक कनानो हाइना डिफाइन तौरुबा यादबा तंकाम स्वाइदा लाएबो अदुना रियलिटी से करिनो नाकी नमा नपाना करिना नाहाकु थंबिरमी करी हाइबिरमी नंगी हिस्ट्री करिनो हाइबसी येंगा कांदा मदुदगी नाहाक कनानो हाइबसे आइना डिफाइन तौबम चंगेबा मदु आइना रेस्पेक्ट तौबिबम चंगेबा अदुगी मतम अदु खक्तदा एब्सेंस ऑफ रिकॉग्निशन लेत्रबा फॉल्स रिकॉग्निशन लेत्रबा असेंग रियलिटी जुदा म्यूचुअल रिकॉग्निशन लेनरबा अदुगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेरबा अदुगी मतम दुदा अखोई तोंगान बा कांगलुप सिंगसिगी मरक्ता लेरिबा अखोई पल से मसी लोथोकप यारकनी सिनी अखोइना थाजबसी अदु अनि सुबदा अखोई कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी अदो खुनाई की ओइबा थबक से मसिदा अखोई ममांग दा अखोई थबक कया अमा अखोई तौमिनरगा अखोई लमदम सिदा अखोई अपुन बसक्तम दा सैथिंग मयाम फंगदा लाइ सैथिंग सिंग से मायोक ननबगी दमक सैथिंग सि फंगकान दा मदुगी कन्सिक्वेंस दे अखोई मयाम पुन्ना फमिनै पुन्ना चामिनैबा अदो मदुगी कन्सिक्वेंस सु फंगदनबा इरैपाक कन्ननबा इरैपाक की थबक तौमिनसी हाइबा मतम सिदा अखोई सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अमसुंग अखोई गे कनो से मसी अखोई कलेक्टिव ओइबम चंगेबा यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट अमा अखोई चंगेबा थबक खुदिमक ट्रांसपेरेंट ओइबम चंगेबा पुन्ना खन्न नैनमिनबा पुन्ना दायित्व लौमिनबा पुन्ना कथोकमिनबा पुन्ना वाक तौमिनबा सिगे कल्चर अमदा अखोई नौना अखोई रीइन्वेंट तौबम चंगेबा अना ngasi अखोई मरक्ता करिगोम अहोब खर लैरिसे मसी करिगी मरमदगी लैरकबनो हाइबसे अखोइना अमुक हना अखोई रिट्रोस्पेक्टिव तौरगा येंगबम चंगेबा टुडे की जेनरेशन दंगसी की जेनरेशन ता कोई नंगसी फंगिबा मणिपुर की हिकोम सकतम से करी दगी ओइरखिबनो हाइबसे कोई रीइन्वेंट तो चंगे कोई सोशल थिंकर सिंग कोई सोशल साइंटिस्ट सिंग मसी थिलगा ताकपिबम चंगे बा मसी ता नैनबम चंगे मदु पुथोकबम चंगे बा अदुगा अखोई सेंस ऑफ ओनरशिप अमसुंग कलेक्टिवनेस कमाइना कोई लाकदगे अखोई मसेल के मरकता थमुई की ओइबा असेंगबा नुंसिनबदो कमाइना हंजलकदगे हाइबा सिगी आइडिया से अखोई इन्वेंट तो चंगे बा भारत कुंबा जाति 500 हेना लेबा अदुंबा लेपाक अमदा सारे जहाज से अच्छा गुंबा अरे जनगण मन गुंबा अमा पुथुआ कांदा मदुना अखोई इंडिया की इंडियन नेशनलिज्म की माइंडसेट अमा सागतला कांदा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट माइ पाकना सेंक्शन खिबगदी नमगा मणिपुर लेरिबा अखोई असेंबा मणिपुरी सिंग हिस्ट्री न पीबा अदुमा हिस्ट्री न डिफाइन तौबा अदुमा मणिपुरी सिंग अखोई पुनसल कांदा अखोई की ओइबा अपुनबा कलेक्टिव माइंडसेट अमा अखोइना करिगिदमक रीइन्वेंट तौबा ngमोइदोरिबनो दिस इज आवर चैलेंज टुडेस जनरेशन चैलेंज मसिनी हाइना अखोई मांगदा थमकांदा अखोई मसेलगे मरक्ता लेरिबा गैप से अहोबसे मसिगे फाउंडेशन मसिगे कोज करिदगिनो हाइबसे अखोई नैनबम चंगे थीबम चंगेबा लोइना मदु थीदो अकांदा ngasi ke generation akoina togada thabak che ngarang ki generation da shoikiba hokiba ahoba singa madu chum thokam bam change ba ngarang ki ahoba do ai adum pairaga ngasi su pass tor ga chat pata di hayeng ki generation da di akoi blast to gane ba worst way gane ba aduna ngarang ki ahoba singa si correct ho bam change ba
ana ngasi gi mironda ngasi gi phampaksida lenmin nariba leibin nariba hingmin nariba akhoi gi responsibility sing ngarang gi generation da kari kari wat khabage habase akhoi nainabam change aduna akhoi hiram sigi matang da opinion share tongning ba haining ba akhoi yam mamutana akhoi gi opinion express tongning ba yamna lei akhoi constructively aduna lekpat miam da khoina appeal tongning badi akhoi yamna toina dialogue tawgadabani akhoi yamna toina khanna nainagadabani aduga ngasi mak akhoi manipur gi apunba saktam da laiba challenge se masi mayok na riba masi gi lambi da karigomba ahoba khara leirabra karigomba ashoiba khara leirabra haibase akhoi yamna phajana tin yotharaga pukning ta na khallakanda akhoi karamba mayon da chalakanda akhoi chapchana akhoi gi lepak se thugaina ba khonariba lepak se kayan na ba honariba element sing dagi akhoi gi puani na pibiramba akhoi ipai pusing na thambiramba ilepak se kanba ngamgadage haiba masi gi wakhalon se dai pukning chikchan janinge and CSO singe marakta collective mindset purpang ngamdaba political fraternity ge marakta collective approach semkat pang ngamdaba se masi amna achouba khoi ning ba kainingai ni masi gi hiram sida mari leinari ba khoi khuding makna wakan khantamina bagi matam du yaure hai wafam sing asi aina hongna na mayam da thamjage loinana Delhi na thinba punglon da Manipur gi rajniti tawgani Manipur gi adugumba political gi wak tawgani haiba adugi culture du da khoi adum makata na satpa taragadi Delhi na khoi Manipur se kaihan na bagi mayol amda khoi khong thangjale haibase khangna Delhi ge mayon da khoi political leadership china wak tawgani hana leiba taragadi akhoi Manipur gi future kanba ngamgani haibase ai ge motta thaja jate akhoi Manipur gi future kanna bagi dabakta lamdam sida adugumba pokhiba matamabada Manipur gi chief minister oibiramba Muhammad Ali Mudin na lawkhiba Manipur gi adugumba patriotic day gi matang lawkhiba rems gi matang lawkhiba adugumba akhoi gi tongan ba hiram kya da mana lawkhiba adumaina kaleja leina guts leina center gi lusing basinga mathau tara agadi challenge to bangamba phajana mukna bangamba politically diplomatically any field mukna bangamba that kind of collective political approach abada akhoi stand toraga akhoi Manipur kanna ba chatpasina chungani loina na CSO sing abasung political party sing political personalities sing tongan ba fraternities mayam se magi tongan ba hiram da hi hon banati atungi future kan bangamani ha thajate akhoi chaliba khongchatse kadai dano kari dano khara ahoba leirabra masi akhoi shemkat na bagi mayonda akhoi mari leinari ba punamakna miyeng thaminaragadi Manipur kanna ba lambi da akhoi kitang phagadra haiba humble suggestion sima nasi gi mifam sida ai hankacharaba matungda akhoi KMWO na akhoi hona biriba thabak singse makhata na sangna hona bangamba waisano aduga idam damsida leriba iri paksida leriba ngasi makki aduga nuaitaba aduma phibam masisu akhoi athuba matamda akhoi gi waiba pungning peningai waiba ipai pusing na thambiramba foundation tu da akhoi chapchana mo akhoi lepa ngamba adugi mayonda akhoi punamak lakpa ngamba wairasanu haiba akhoi wafam se taimong semba mapugi mafamda aroi boina ai prayer tok jaraga matang sida punamak tagi ai gi wafam khara thamjaba se lotion janaba yathang nijari thank you all